amma samiini daaraa taane ni beetanii wallee dardarri cufaatu ani jara kaan isaaniitti banuun agarre asitti hunnooti ijoolleen ilaalta oromoo muslima baajaaj itti banee deema itti isiisee namaa dhukkuba hin geenyeen as dura masgiida hin geenyeeni inuma ganda keessan paariitutu jiraa ujaan guyyaa alaada akkasii miti ja'i hin sodaatinii ni jirti jee maali ujaa xiqqaa kanaatu tutu nurra wayyaadha oboo ni jirti jee hooyata abbaa kiyyeen wahayyuu baaxilumaan babeekamuun fadhu oduu daansii taphatu yuutuub irratti hin bee je'ee namaatu isinii taphata waan kashilaphee sonkaasaa takkaatu isinii taphata ijoollee masgiidaati miti isin gizee asirraa baatan bakka akkasii dhaabbachuu maaliif fide maa dhaabbattan bakka akkasii maa dhaabbattan mee isinirraa ni bareeddi isiniin malti mee naa himiga aboo isiniin malti jaalowwan kiyya وما تكمل كني بر أنك فلتي سني بر وجبر وجهازه وبر ورب الكعبة تايتي وجهازه صداتو منبر كبرتي جينا نسيتيان قبهتين إسا وجه أبدي اتهاسه وابر بالغي يو كيساته نندي سنسن تندقي سنين بيغ دقيتي وجهازه ناهما وان بوا إسني بوته مي ناهما والله دقيفت رابيري متاتلت يا چستا مي رابيرون مان تيسديت مي مال بيت جولة مسلمة confidence تنقم نبر أجيك إساتي ميلا ليان أبا شوفا سيتين سيمان سينجي بر قام تو كو دردرو تا أغنى تاو جران ويته أني لسترو كويتيا أكيزوين أجي ديمي أغر نم تربو مسلمة تو كو كريستيان السلام عليكم إنجين وعليكم السلام ورحمة الله أي مكا أني إدون كابا بيته مكا تنيامان مكو مكي يكنا جيجي جيراني أكبر دنقودان حكيمي مي حق قودان حكا قودان حكيمو قودان hakinnat godhan hakishaa godhan akka fedhan godhan anis hayyamaan kanneef akka beetan godhan jeen irami abdul godhan abdaa godhan abdaanaa godhan abdinnat godhan akka hayyama kanneef anis akkanas hin jeen jaan akkanas jeen hin jaan amma teenye wajji haasoyne tokko wallee takka itti kannee eenyu gurbaa kana ni beeytanii hin jeen ni beeyna jaan tiipeyne naan jaan wallisaa tokko bar gurbaan kun muslima akka ta'e ni beeytanii hin jeen ka kiristiyaanaa san min jee rifate gurbaan wallisaan kun tiippeyni ka jaanin muslima maqaa isaa himaati qarshi 500 isiniif haa kennuun jeenan maqaa isaa ka walleetii fi ka isteejiiti beete san maqaa isaa hima qarshi 500 khamsaa harkadhaan jeen obboleeso isa abbaa isaati irraa hafitu ammallee ijoolleen akkasitti raappeeritti beetan qarshi 500 ammallee isiniif hin kannaan rabbiitu jira kaameraan isin irra hin jirtuuti jee hin jiru maqaan isaa Faahiim Rashaad Najmi jedhama obboleessi isaa tokkoffaan maquma kiyya qabaa Hakiim jedhaniin hin jeen min jedhee gurban garuu diina islaamaatiin dhaadachuu boonuu san sodaataadha dubaree namni kun akkami fakkii naa ta'a فكي كانتو رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار الأقدسين من المهاجرين والأنصار إسانين ناتا فكي كانتو علماء رباني سيدا ربي رت جل جلال ربي والرحمن سودان إسانين ناتا شيخوتي في أستاذ أورجينال إساني فكينتي يملي كان واللزامو واللين تك إثيوبيا كيستي إدو تك باتي أنشين باهيمانوتش إنين باهيمانوتي وجهونا جايب أوني جرتيني حديثي كون موضوعان سننجا داون وبلزو أبدا أنشي باهيمانوتش إني باهيمانوتي مو تكدو يتسركي ورب الكعبة سنجابر إجتي يدور قلبي يا بويا أستاذ يونين كافر فوديون أنجت maaliif buuta hin jiru muslimni hedduun hin jiru hay jaalalti kana funyaanin siyaabaatun jeen mee jaalala akkami ajallakumullah ati jannata seenta inni yoo du'e ibidda seene jaalalti kana naayimaga namni isin keessaa fuudhe aboo jaartiin teeka jannata seentu feetooti wallahi rabbii kiyya kanii leeylii dhaabbadhee karatu kana yaa rabbi jaartii tiyya addunyaa tana keessatti akka jaartii naa gootetti akhiraas firdoosal aalaa keessatti jaartii naa kunii jeetiin karadhaa halal
والله كان ما قلت ما أجلكم الله لا لا قال وقي إجا قرآناتي في حديثا على اللو وولد تنديم نمر تبا أمان تنكنا أتيس دينك يتين أنيس دينك يجي چمبر باجاج قوما إسكانيات أوفن نتاتي أكس يجور هذا مناتين سنجابر لا أباكنا والله دقي فتي خيالا والله أكوبا ركوتينيا سيفنت قرآنك أرون أمو جالوان كي إسلام فرماتا وسواسا نجرا ذكري قدي وسواسا نجرا سوي دعاء بليزو إيمانك يا كجباتو صلاة ركو كذا جنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يرو وني إساء ياكسو مودتي إساء نتنوه غر صلاة فيغن غر صلاة والله ركو برا ركو تينيا نوهم تبر أكون ما خيال سين فرين دين كبو أكن أمني جالتي سكبدي کو قرطا بر ميلال أما نرى بري داهي برنوتي ukuba walleeti yoo mokoromte baajaayte akkasitti itti banteen deeminiin yoo akkas taate allaamatu ibnu baaz rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a min almujaahiriin san keessa seentaa warra dirree baasee dilii hojjete namni dirree baasee dilii isaa hojjete akka rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi almuttafaqi alayhi min hadiisi abi hurayrata radiyallahu anhu keessa nuuyira kullu ummati mu'aafan jeebar illa almujaahiriin ummata kiyya cuwaatiifu diliin isaanii irra dabaramtuudha warra diliin isaaniif irra dabaratamtaa rabbiin waa taasisu warra dirree baasee hojjete malee wallee akkasitti dhaggeeffachuu san dirree baastee hojjechuu jirta nama biraarra yaamuu jirta bar masgiida yeroo seenan maal ja'anii yoo jetteen hin beeku qaraatii faatihaa tolchee qara'uu hin beeku دين اسلام كيسا مسألة كذا كم بيقول نلالتان قدوا أمس صدوميشن أفرتم إيسي جولي أيو قل مي أمانتنا أنا في إسني ورد دين اسلاماتي فرماتتو سامي كتي أذانا شيخنا ديكا ميكا تنافي لكي أتي ديكا ميكا نوكن نيكا تنبود دقيقة ديدم أسو masgiida keessan isinii tututu irratti amiir oboo maashaallah takka lubbuu keessaniif takbirtaa kan naame akkasii oo rabbii jira oo onno amma ganda keenyas tanumaatu jira qumaara tanaatu guute umaa takka bar addunyaa isaaniitiif dalagattutti hin jiru ani wallahi isin jaamiti an waanin isin jaaladhuufin isin hin jaabar I don't care jechuun san laaftu garuu hin jiru I don't care takkaa je'een beeku wanniin fadhu dardara islaamaa cufaatu masgiida keessatti agaru gurbaan an qaraasise masgiida keenya fakkii taheetiin mul'achuu fadha rahmata rabbiitiin taheetiin jiraan sin jaa mucaan an harka kiyyaan hadiisa waa'ee ta'e qaraasise jum'aa dhufu amma yoo rabbi jee isaatu khuxubaa godha nin kannaaf isaa godha khuxubaa nilaala amma dhagaa afaniitu jiraa miti ganda keessa bar dhagaa afu jiranii bar gaafaan an teekniik qara'uu ture san amma sadaffaa 99 beeke gariin keessan ni hin jirtu bar 99 akka Itoophiyaatti dura waan akkanatti dhaabbatamtee ammaan tana kuweeskii dukkaana xiqqoo keessaa gurguran tana mal jaanii gaa sibiila san fayyaa ta'e konteenara dura warri tolche anafad wayi beeta dura gaafa san qar 90 ka argan guddoo gaa qar 90 jechuun kun 9 nama argata ijoollee amaarota gizee waan san afan maallaqa isaanii seef godhanii gaafa san baajaaj dhufuu isiiti baajaaj bitatan teenya akkas hin jiru seef hin jiru mana farshoo dhaqan ani tana gudi bakka takka kan je Oromoo farshoo hin barsiisini yoo Oromoo farshoo barsiiste shaahiidha jettee daabboon tuqattee nyaatti manni san sirraan bareedu marxuu uffatee kaseenu tokko nagarre la obboleeso deebi kod deebi sirraan bareedu addunyaa jetta neep homaa takka callaan qabnu homaa takka sin gaddisiisu waan meeqa haasa yoo nan jette wallaahi saa afurituu waliin gallakkisnuun sin jaabar homaa takka barnoota ammayyaa homaa takka
diina jette uumaa takka mee maal jettee dubbannare masgiida kee nama biraati si dhufa uumaa takka as ganda garaada nam tokko mee amma ganda garaada nama masgiida keessan kana mee ijoollee ganda kana harka baasaa naa deebisa ani waan biraatiif hin dhufne mee ijoollee ganda kana asuma dhalattee guddattee ta masgiida kana dhaabbattee gorsa gootu ni jirti dubbadhu tuji calmataa qaqqabe kana yatabbaatu akkana masgiida meeqaan dhaqee yallam ana jira masgiida gaya injiru mashghulan sinje bar waan biraati nashiida baastee chiikaa takka dib gootee ameerikaa dha'uu feetaati akkasimi dib go awo eeman gayyaa wasja Allah awo rabbi sitiri isaa rabbi nurraan kaasimbo gabarran isaa fuulduratti addunyaa fi aakhiratu rabbi nun qaaneesimbo amma sani fatanaa guddoo xafasha jalaa dha'u haa ilaal tun fitnatu shahawaa takka haasoynee miti asumatti haa gabaabsan yoo obboleeyyan kiyya ka islaamaa masgiida irraa yoo masgiida kana irraa fagaanne yoo masgiida dhufnee ijoollee shumburroo masgiidaa hin taane fitnatu shahawaa keessa seenna qumaara farshoo hashiisha dhalaa naanneessu akka ammaan tana agartu mucaa dheengadduma asitti salaata amma dhalaa wajji diraamaa dalagu wajji waliin mammaramu hay maal taate fitnatu shahawaa ijoollee meeqaa dheengadda salaatu taraawiita salaachistu daaraa taate ammaan tana fitnatu shahawaa hamtuu dardara islaamaatii fi shamara islaamaa daaraa tana goote isirra hamtuun tamini beetani fitnatu shubhaa diinni islaamaa walitti namatti wal fakkaachuu san keessaa taarika bareedaa takkaan isinima gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha garuu san dura sallu ala nabi gutakka namtiyo tokkootu jira waasil ibnu waxaa jaaniin taarika irratti akkaan agare waasil ibnu waxaa jaaniin isaa fi saahiboota isaatiitutu obboleeyyan kiyya deemu jira yeroo deeman jara khawaarijaa wajjiin wal agaran jarri khawaarijaa aqiidaan isaanii tabiraati ammaan tana waasil kanaa fi saahiboota isaa kana nuti muslimaa yoo jaaniin garuu aqiidaan isaanii waan takkan taane jecha ni ajjeesaniin maaliif faallaa waan isaa yaadan yaaddamu kam si ajjeesan anaa fi atis yeroo san silaa jiraanne numa duuna beeki yeroo kana ammaan tana najaabuun jira kanarraa hin jirumi yaa nama hojeen isinii fi malakeessanii baafadhaa jeengaa malakeessaniin as biratti baafadhaa ani immoo feesin isaan godhaa yoo ammoo nasaaraa taate sin tuqan mee silaati muslima si tuquu hin qabne miti nabii keessan jala deemaa jaaniin ummata nasaaraatiin ammaan tana waasilii fi saahiboota isaa laa nuti kophaa keessan dhisnu walumaan deemnaa yoo deemne nu ajjeesuuf deemanii miti yeroo isaan bira ga'e jarana isin eenyuu jaaniin gaa warri kawarija maal jeenni beetaa waasilii fi saahiboonni isaa isaatu dubbateef nuti mushriktoota ji'in ni du'a gaa ni du'a du'uuf deemaa bara dhiiroo mushriktoota ji'in islaamoo seenaa ahlan wasaalan jedhaniin gaabu diina fuudhanii diina achitti isa qaraasisanii ahkaama cufa isaan qaraasisanii haya ammaan tana deemuu feenaa jennaani nagayaan salaamat nagayaan deemaa jedhanii yeroo kana waasil maal jeen gama isaanii ilaale allahan jalla jalaalu suuratu tuubaa keessatti gaa yoo mushrikooti barra gargaarsa isinirra fadhan tika gama keessanitti yoo fadhan isaan tiksuu qofa oduun ta'in aayata rabbiitis dhaggeeffachuu fadhan dhageessisaan aayata rabbii tika sanis isaan tiksaati bakka isaan fadhan ilammaan bakka fadhanii san nagayaan isaan keessaa je'eeti asi qofarra nu dhiisuu hin qabdanii karaa nuti deemnu san nagayetti nu geessaa jedhaniin jaalawwan kee islaamaa fuudhaniiti akkasiin nagayee geessaniin firii hadhoytuu diinni islaamaa yoo sii galuu baatte isinii galtee jaalawwan kee na hojjetanii wallaa waan guddaan isinii fidi isa qofaatu galeef laalunnooti firii hadhoytuu diinni islaamaa muslima akka keetii dhufee mushrika siin jee isa qaraasista yoo diinni islaamaa nuuf hin galle ni tolchinaa jenneeti balleessinaa fitnatu shubhaan ta muslimni ammaan tana akka takka hin taane ta nu goote tana gaa bakka 73 rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi ni qoodamtam tanuun jee isii tanaan isiniin jee jaalawwan kee islaamaa yoo diina qaraanee akka sahaabatti alayhim min allaahi ridwaan yoo nuu galuu baatte fitnatu shubhaa keessenna fitnatu shubhaan fitnatu shahwaa daran hamtuudha fitnatu shahwaa namni tokko yoo farshoo ka dhugu taate qumaara ka taphatu yoo taate zinaa ka hojjetu yoo taate yoo ka hatu taate
hattummaa san mallaqa abbaaf deebisee toobaa gama rabbii yoo deebi'e Allahan dilii isaanii dhiisaaf. Garuu namni fitnatu shubhaa keessa seene dhugarra ka jiru ibsaa. Amma gurbaa Uthmaan ibn Affaan radiyallahu anhu oggusa galdiree ajjeese dhugarra ka jiru ibsaa. Sahaabaa ajjeesitee jannata barbaadda? Yoo diinni siin galle ni ajjeesitaa miti ni ajjeesitaan siin jaaga. Yoo masgiidarraa fagaanne fitnatu shahwaa keessa seenne yoo masgiida dhufa kitaaba qabachaa sheekootii teenya jala teenyee qaraanee akka salafuna saalih alayhim min Allahi ridwaan yoo nuu galuu baate ammoo fitnatu shubhaa keessa seenna. Fitnatu shubhaan fitnatu shahwaa daran hamtu. Akkammaa agartuunno waan miidiyaan nuu kennu nuuf gayaa bara. Maqaa islaamaatiin nama ajjeesu islaamni nama ajjeesaa jee. Akkasii obboleeyyan kiyya ka islaamaa wannin isin dhaamu lubbuu teessan dura lubbuu tiyyaaf kaniin dhaamus iimaana keenya irratti haa laffannu. Keessaawoo warri muhaadaraa jama'aa keessa jirtan isin guddoo hawaasa kanaaf ijoollee ta'an irraa salaal tajirturra isinii gurguddoo ilmii akkaan isiniin jee uummadha sheekootiidhaan nu qaraasisaa jaan fi ammas nama dura dhaabbadhaati haasawa ishaa'ii booda ka'aati haasawa wahayyuu isiniin jaan ammas tana isiniin himaara wahayyuu sin jaan maal beetaa nama dura dhaabbattee siin haasawaa sin jaan anaanis nan jaanni jiran numaan haasawuu jira ammallee jechuma jira yoo sin jira numaan haasawaa maaliif ni beekta yoo kottu isaan haasawu jee hin qabu bardeebi nin beekan tanaafuu ati isa wajjiin haasoytee faayitii goota anta maawuraa inni aman saraan lanaa deero eega haasawi haasawu rabbi sii laaffise haasawi nutis yaa rabbi dalagaa nuu laaffise jechuu jira itti wofta nama dura dhaabbadha haasawaan isiniin jaa ilmii baradha sodaa rabbii haa qaban iimaana keenya haa jabeeffan hawaasa keenyaaf furmaata taanee haa mul'annu waan hin jirre gizee agarte deemaa abbaa saniin dhiise ganda keenya keessatti waan kana godhuu hin qabdanii jechuudhaan yookaanuu najaa bahuun hin jirtuun isiniin jaabar yoo musiibaan takka dhufte jaalowwan keega islaamaa nu cufaatu waliin xareedi abalu nama gaarii abalu da'awaa godhaa abalu aalimaa abalu ustaada salaatul leylii salaataa inni warra soomana laa hin jirtu akkuma rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi fil muttafaqi alayhi min hadiithi zaynab binti jahsh radiyallahu anha maal jetteeni bar ana haliku wafiina saalihun yaa ergamaa rabbi odoo ormi gaggaarin nu keessa jiru ni halaakamnaahi jennaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wasallam na'am idhaa kadura alkhabath jeen ni halaakamtanii yoo wanni fokkottuun isin keessatti mul'attee jeen yoo wanni fokkottuun heddummaate ni halaakamtanii hawaasa keessa namni jiraatu jaalowwan keega islaamaa nama sadii narraa qabadhan hawaasa kana keessa namni jiraatu nama gosa sadiitu jira warri duraa jaalawwan keega islaamaa lubbuu isaaniitiif qajeelanii warra nama qajeelchuudhaaf tattaaffii godhan rabbiin anaa fi isiniif musliimoota cufaatu warra kanarraa rabbiin waa taasisu warri lammadaa ammoo warra shahwaa isaaniitiif jiraatu warra cubbuu warra maaseetaa hashiisha yoo jaamte ka dura nambar waahid mul'atu isa yoo muhaadaraa jetteen hin jiru wallee yoo jetteen ka wallee hiru ganda keessatti isa warra cubbuu dalagu warra dilii dalagu isaan hawaasa keessatti hamoota warri sadeesaa ammoo jaalawwan kiyya warra khabiitha warra jaamu qushaasha nama haqarra jiruufis hin tumsan nama baaxilirra jirus adabadha dilii tanarraa gabaanbadha abadan hin jaaniini isaan akkaawuntiin isaanii haa guutamtuuf garaan isaanii haa guutamuuf yoo musiibaan takka dhufte warri kun warra gaariidhaa jedhee rabbiin hin dhiisu nu cufaatu waliin nu halaakaa akhiratti mindaan teenya adda haa taatu malee aboo jaalawwan kiyya gaafachi kun guuniyaan dhufte eenyu dhiiste yaadattanii 2019 ni yaadattanii miti aboo nama cufaatu sheektichi nu salaachisu taa'een salanne nama cufa waliin dhoyte abalu xiqqaa maarree hin jiru joollee dhalatte deemuu dadhabne obboleesso nama cufa akkana fitnaan dhufnaan nama cufa bakka cufa waliin geessii tanaafuu namni aqlii qabu ani muslimaa rabbiidhaaf jalla jalaalu rabbii lubbuu xiyya kanneetiin jira mu'minaa namni jiru waan hin jirre yeroo agari dubbachuu qaba dhorguu qaba dhiisaa waan akkana farshoo hashiisha qumaara nuun hin maltu akka gosa jettu nurraa hin bareedu akka diinatti jettu nurraa hin bareedu wanni nurraa bareedu nuti fakkii taanee mul'achuu obboleessoo
akkasiin isinin jaa gama diina islaamaa haa deebinu akka sahaabota alayhim min allaahi ridwaan oduu addunyaarra jiranii warra jannataa warra ja'ame jaalawwan kiyya isaan irratti hidhannee diina islaamaatiif haa daleenuun isinin jaa asii achi isinittiin dheeressu yoon hin dhugaa qunname rabbi irraahi yoon dogoggore hammeenya nafseetiyyaatiif shayxaana irraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee an itti hojjechuu dhaburraa allah han intikfama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ana ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billah na darburraa isa allah han intikfama anis kan hin dubbadhe isis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbi yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii rabbi nu haa jiraachisu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa kanu obboleeyyan keenya warra rakkoo keessa jiru rabbiin rakkoo isaan haa baasu nama beelawe rabbiin isaan haa nyaachisu ka liqiin irra jirtu rabbi liqii irraa haa baasu ka dhukkubsatu rabbi nu haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbi isaan haa fayyisu yoo haakimi jiraatan mana isaanii deebisee rabbi nu haa gammachiisu nama nurraa du'e cufaatiifuu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii caffee jannataa haa godhuuf galmi isaanii illiyyiinitti isaaniif haa galmeessu وكتاب ثاني ورا مرغان فرو ربي سانا غد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا جرك غاري سول ربي سانا غد نتل ربي خاتمات ربي نواتلج جچما يي كينيا لا اله الا الله محمد رسول الله ربي نوغد ور دين اسلامات دابت ربي نوغد ور دين اسلامات تا ربي نوغد ور دين اسلامات قيس ربي نوغد وبلين كينيا بيسودي كيستي ور درما ربي هدى راباس ربي نوغم مجس ربي ندن دهات يونتي انسان رامفن رحيم الرحمن انسان الرحم فتو رحمت اسات ربي نتعاملت جولدي تكو سرني دن دهات ربي انسان هنغفه نما من هدا جرو چفات ربي نوباسه نوغم مجس بيتين تن ربي ندن دا بي نغا ربي نوغد ربي بيتين بي نغا ربي نوغد بي كيسا بقتني متي بي تبقت ربي نوغد بي نما كدتوتي متي بي كدتم ربي نوغد بي حركه نما يلا قبتو متي بي اسي جلا حركه قبت ربي نوغد نما بي تنا في اور مسكين كان هم تم برباد ربي هم تساني ساني تاديمس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.